Kisamla Puli Jongkanehu Hapok Kshatri Jongkanehu Su North Eastern Hills University Students Union Kilapan Pau Kajing Banyau Ya Kajing Shimrai Vice Chancellor Jongkanehu Ban Pentri Kam Ya New Education Policy Haki College Prepare Kibalapan Ya So Bak University Hapok Kajala Meglaya Nakaliang uba mandor ding do swear uba long rukum finance secretary mentakas ngi ka aku artrik naitung haba cringe kilat pathai khubor ulo ong begani kajing shimrai jong vice chancellor kalong ka badang kloy palat bat ka bala ru banwan rajing ik samla pule ke jella lada pentri kam kerke ya ke new education policy bat ulo ong ru ban nakaliang ka students union kam don kanu kajing persya ya ke NEP Henry ka shulong ba kajing pentri kam kadang kloy palat kanwan rajing iki khna pule jong ke jella namar kim pat long balakloy halor kini kamat bat babun neki kidang kul marjing mod nakalian di usul dilakukan nanti kajing berpau jumi kemudian kajing persya nanti kajing yaro ikani new education policy nanti kajing sosi jumi nakalian student union kalau kajing implement yakani hakapuat pekerja te kumain la previ finance secretary juga ni usul te kita point katu netly kiba minongi kiba dan bunba kiba ni hapan discuss ni hapan don ka debate ni hapan don kipriu kiba hamtep ni ya kan new education policy te kita mungkin ki hagani kan new education policy ka don ka multi disciplinary course kamu ki ukna as ula ban simenta ka subject science so ada udon ka hobi jemu lani kajing kuat jemu baru kena kemas ulah dan syariah ka subjek kelas lalu dan kajing mut lani dan kajing kuat jemu te kalau apa kaba ni apa betul jemu maka state jemu ka pablong ka lapan kren apa kibun ki college syano kendong lani asal kebetulan tak kuega stream fungsional kendong kini ki komti college kum sathai soyong thai sora kini ki sathai nong kendong hi kita tang kuega stream kata arts tikumno itu kena kinyo apnisya mentah kini kiko akiway bagi subjek lada kituna di bengkai lada college kamla depan ai ya kita ki course kumka arts college kimla depan buku ke commerce kumno kila kata kalau ketingnya itu kena desa kawai kalau ba kibun ki hakan new education policy lada dia punya ba kibun ba kicing kiba kasket jongi kampalla depan pedian ya ka dalai leru nama kadon hakawai ka close ba kiong ban kinhika yang kikna class 6 class 7 yang ke coding dengan ngam try de ba state jongi kadon kino hikai silong kendong lani sesor ba ki school level ban hikai ki coding subject but kawai kalau ba ni na kalian kan su kuman laong meni ngamderi ban ni penpawe kikna beta kensan introduce yang fourth year degree te ki kena kan pelang ready bun ki kena ki bangte bun ki kena ki bang confuse tang don ki kena ba kajing confuse mane kajing bang sotu ba jong ki drop na ye kajing pule jong ki kakta apa ye ki drop na ye kajing pule kalau ba kapendu na ye kalau we jong kena tinggi kun ka student union ni so sipa ada ki kena jong ki hapan drop na sitampor te kawe kalau ba Aposti jongi kumba education minister mantran akran iba kasti jongi kapal long ready depan pediang yang kenika new education policy nomor kita guna sipun hakilian kinoi kaya hakilian train teacher te ngina kalian student union bilang ba ngipan na nagapon lani na ministry ba kadande bandon sipun ki debate alo kanika new education policy nomor ngin karen sisial ladang nilai jadi uha kani kibun kiban kata di dalam ini, ladang yang boleh ladang yang syupriang ya kena new education policy kalau kita ya borong kipai ba. Ka new students union ni ko mula ni depan ni sepenyau. Halo jongka jengala kaki ya ka NEP kata new educational policy apa sekolah bagi affiliated colleges ki jongka ni kani kajing matra jongka new education policy kani ka mat ka ba kabrong kritikal ba ya ka ba academic council ka official body ka ban pet ya kajing ten ya halo jong kum kini issue kam shuma ai ten ya halo jong ni
Te penban visi wilayah nak academic council nak apa shom meeting with principal. Te academic council kumbala penpau nak kalian juga kedua nong kayu ba kakam shimra ya approval yang academic council atau yang ada new education policy. Kabakale teritang ban formulate nak form kita ki syllabus bagi jika kam juga new education policy. But sakawin hajin mara juga dengan new education policy kan kita ya kan infrastruktur kan mara hajin kena nama balik ka kam shimla dan ke infrastruktur lah kabagian ka state kejuni. Di kebanyakan kata penting mengawal kepada teachers students ratio. Kabayan maka ini kata kinongkai bandiang mengikai subjek balik. Mata kita ni subjek tiba aku kan ke cyber security. Kita di sekolah pun cina kunda. Yang buat asal. Bah kinongkai kita ni specifically mengikai community subjek. Tekan ni kalau madrasah je indi tangki mangkai dari pertama ni kena. Tinggi import ramai yang kena kiba suffer. Masalah hakor COVID ni tuan kena makin ini yo kerja jenjang dah kamu buat implementasi dengan new education policy. But kunju ni kadang joki kadang kena kunju ni kue ni kena sebab dia pun lah jadi jangan kalau menolak new education policy kepat lo. Dan dulu dan kami ke kapor memperlihat infrastruktur ki nongkai tebet tentang tebet spesifik subjek. Mentang kita kini nongkai mana ini kini new education policy ke kalau matai ba semua education ke subjek semua education ini subjek sociology. Kita ni subjek bagi kena kamu tebet muka filosofi. Lepas kita ni kita subjek ini. Mentang nongkai berpinkai sosiologi, semua udah tahu nongkai berpinkai sosiologi. Kalau si berpinkai di subjek bawa umtrim, mentang kaji jam kali kena, kemudian kaji kita kali kena. Di new education policy, mereka kalau kaji kerki, pala bermarah tentang August. Jumsisha di bawah satu ni menerap hadiah siswa ni pecuali jumbian kumpulan infrastruktur jom colleges ke hantar salam menerap. Kiwi pun sekian beri do vice president jami. Apa ini kan meeting ke bala kop vice chancellor. Bagi principals nakalian joki mengikai papel ki penpau ngejingkau membut nama kidan ki hakan ki council dan TP kidan ki nang ki ka comparison ki nang kai joki colleges papel specifically joki subject tementang nakalian joki nang kai hapor bakal dengan academic council meeting kira penpau yang ngejingkau belum menerapkan tahu saya nama kalau kerki pala ini hanakan tu visi kamsibulan untuk ono majority vote. Nakalian jadi kemudian pai syaki principal of the schools. Mentari yang kerja pada tadi, ketika academic council yang berkenan mana dari official body pada menjawab ini principal meeting berkidan. Dijingsa kerana kini bersim nakal kami council. Kita kata.